салом хонандагони азиз, мавзӯи дарси 15-уми мо зарфҳои пайваста мебошад. Зарфҳои пайваста чист? Зарфҳое ки ба ҳамдигар пайваст буда бо мояи ором пур карда шудаанд, зарфҳои пайваста номида мешавад. Яъне агар якчанд ду ва ё зиёда зарфҳо бо ягон роҳ пайваст буда бо ҳамдигар, дар онҳо агар мояи ором рехта шуда бошад, ин зарфҳоро мо зарфҳои пайваста меномем. Дар ин расм дида метавонем ки 5 зарфҳои буришҳояшон гуногун, шакл ва ҳаҷмашон гуногун ба ҳамдигар пайваст мебошанд ва дар онҳо мояи якҷинсия рехта шудааст ки баландии ҳар яки онҳо ба ҳамдигар баробар мебошад. қонунҳои зарфҳои пайвастаро дида мебароем. дар зарфҳои пайвастӣ шаклу буришҳои дилхоҳ дошта баландии сутуни мояи якҷинса дар як сатҳ муқаррар мегардад. Мана дар расми якум дида метавонем ки агар дар зарфҳои пайваста мояи якҷинса рехта шуда бошад, яъне ин маънои онро дорад ки зичии мояҳо якхела бошанд, новобаста аз шаклу ҳаҷму буришашон сатҳи моя дар ҳамаи зарфҳо дар як сатҳ қарор мегирад ки ин маънои онро дорад ки дар зарфҳои пайваста мояи якҷинса дар як сатҳ қарор мегирад. аммо агар дар зарфҳои пайваста мояҳои ғайри якҷинса вуҷуд дошта бошанд, нисбати баландии сутуни мояҳои ғайри якҷинса ба зичии онҳо мутаносиби чаппа мебошад. мана дар ин зарфи дуюм об рехта шудааст дар инҷо ва дар ин сутун бошад керосин рехта шудааст. агар мояҳо ғайри якҷинса бошанд, баландии ин мояҳо ба зичии онҳо мутаносиби чаппа аст. гуфта истода аст. биёед формули зарфҳои пайвастаро барои мояҳои ғайри якҷинса ҳосил менамоем. дар расм дида мешавад ки дар қисми поёнии зарфи пайваста симоб рехта шудааст. дар сутуни чап об рехта шудааст ки баландии он аши як мебошад. ва дар сутуни рост бошад керосин рехта шудааст ки баландии он аши ду мебошад. симоб барои он хизмат мекунад ки агар сатҳи симоб дар ҳар ду зарф дар як сатҳ қарор гирад, ин маънои онро дорад ки фишори оварда истодаи мояи сутуни чап ва фишори оварда истодаи мояи сутуни рост баробар аст. аз ин сабаб барои бо чашм дидан ин симоб рехта шуда истодааст. акнун дар ин ду нуқта мо фишорро баробар менамоем, зеро сатҳи симоб якхела аст. пас гуфта метавонем ки фишори мояи якум ба фишори мояи дуюм баробар аст. ба ҷои фишори мояи якум менависем рои як зарби жи зарби аши як ва ба ҷои фишори дуюм рои ду зарби жи зарби аши ду. шитоби ҳафтши озод бо ҳамдигар ихтисор мешаванд ва ҳосил менамоем формулаи асосиро. рои як зарби аши як баробар рои ду зарби аши ду. чихеле ки дар слайди пешина гуфта гузаштем, нисбати зичии мояҳои ғайри якҷинса ба нисбати баландиҳои онҳо мутаносиби чаппа аст ки ин гуфтаҳо аз формулаи мазкур бармеояд. яъне рои як тақсими рои ду баробар аст ба аши ду тақсими аши як ки мо онро исбот намудем. акнун якчанд масъалаҳоро доир ба ин мавзӯъ дида мебароем. масъалаи якум: шохаи тарафи чапи зарфҳои пайвастаи расм об дораду шохаи росташ керосин. баландии сутунчаи керосин 20 сантиметр аст. бо роҳи ҳисобу китоб ёбед ки сатҳи об назар ба сатҳи керосин чӣ қадар поёнтар воқеъ шудааст. дар расм дида метавонем сатҳи болоии об аз сатҳи болоии керосин чӣ қадар поён аст мо бояд ёфтанамон лозим аст, яъне делта ашро. инҷо баландии об мебошад аши як гуфта метавонем ва ё аши об гӯем ҳам мешавад ва инҷо бошад баландии керосин аши керосин. акнун чихеле ки мебинем сатҳи симоб дар ҳар ду шоха баробар аст ки ин маънои онро дорад ки
فشار آورده ایستاده آب و فشار آورده ایستاده کرسین با هم برابر است. از این سبب فرموله اساسی را استفاده میبریم. زیچی آب ضرب اشی آب برابر است زیچی کرسین ضرب اشی کرسین. از اینجا برای معاین کردن فرق بلندی مایع ها به ما بلندی آب نمیرسد. از این سبب در اول بلندی آب رو معاین میکنیم. زیچی آب در پایان و زیچی کرسین ضرب اشی کرسین در بالا برابر است 800 کیلوگرم تقسیم متر کوبی ضرب اشی کرسین 20 سانتی متر. در اینجا با سانتی متر استفاده نمودن قلایتر است. تقسیم 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. واحد های زیچی اختصار می شوند و جواب با سانتی متر حاصل می شود. در نتیجه حساب کتاب معلوم می شود که بلندی آب 16 سانتی متر بوده است. اکنون با یاری رسم معاین میکنیم که فرق سطح آب و کرسین برای معاین کردن از بلندی کرسین بلندی آب را طرح نماییم. جواب مسئله حاصل می شود 20 سانتی متر طرح 16 سانتی متر. این برابر می شود 4 سانتی متر. یعنی سطح بالایی آب از سطح بالایی کرسین 4 سانتی متر پایین‌تر جایگیر بوده است. مسئله دیگر ظرف‌های پیوسته رسم آب و سیماب دارند. بلندی ستونچه آب 68 سانتی متر است. بلندی ستونچه کرسین باید چقدر شود که فشار آن سطح سیماب را در شاخه چپ ظرفا تا سطح سیماب شاخه راست پایان فرارد. یعنی در رسم حالا آب و سیماب جایگیر است. ما باید در ظرف طرف چپ یک مقدار معین کرسین ریختن ما لازم است که سطح های سیماب ها برابر شوند. برای این سطح سیماب در شاخه طرف چپ تا اینجا پایان می‌فراید و طرف راست باشد تا اینجا با بالا می‌برد. در نتیجه در اینجا کرسین بلندیش اشی کرسین می‌شود و در اینجا باشد بلندی آب اشی آب می‌شود. در آن وقت سطح سیماب برابر می‌شود که اگر فشار آب و کرسین برابر باشد. پس فرموله ظرف‌های پیوسته را می‌نویسیم. زیچی کرسین اشی کرسین برابر است به روی آب ضرب اشی آب. از اینجا ما بلندی کرسین را معاین می‌کنیم. زیچی آب ضرب بلندی آب تقسیم زیچی کرسین. قیمت‌ها را گذاشته حساب می‌کنیم. 1000 ضرب 68 سانتی متر تقسیم 800. این را حساب نموده جواب حاصل نموده ما برابر می شود به 85 سانتی متر. یعنی بلندی کرسین باید 85 سانتی متر شدنش لازم است. مسئله سیوم ظرف‌های پیوسته رسم سیماب دارند. وقتی که در شاخه طرف راست 34 سانتی متر کرسین ریختند، سطح سیماب در شاخه طرف چپ 2 سانتی متر بالا برآمد. در همین شاخه طرف چپ چند سانتی متر آب ریختن می‌باید که سطح سیماب در هر دو شاخه برابر شود. این مسئله نیز به مثال مسئله بالایی است. ما باید همان قدر آب ریختن ما لازم است که سطح سیماب در هر دو شاخه ظرف‌های پیوسته برابر گردد. برای این فشار آب و فشار کرسین باید به همدیگر برابر شوند. پس اشی آب ضرب روی آب برابر است به زیچی کرسین ضرب اشی کرسین. از اینجا ما بلندی آب را معاین میکنیم. زیچی آب به پایان و زیچی کرسین ضرب اشی کرسین به بالا. قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. 800 ضرب 34 تقسیم 1000. جواب این به ما حاصل می شود 27.2 سانتی متر. یعنی اگر بلندی ستونچه آب 27.2 سانتی متر شود، سطح
سیموب در هر دو ظرف به همدیگر برابر میگردد. مسئله دیگر